mfoke sikubingele sikwamukele kule TV yethu. Angibingelele kumsizi SA. Ngibingelele kuzo zonke indawo lapho kufinyelela khona lo hlelo. Mfowethu ngibona stage ugila imanga abantu bayakujabulela uyaphefuma kumnandi ngicabanga ukuthi la indawo yangakini. Mhlambe kweni isho ukuthini leyo nto leyo siyabona sekuqala ukunetha nezimvula la. Leyo nto mhlambe ngabe isho ukuthini kweni? Kuyangithokozisa kakhulu ukubona cause ingane maseza isazalwa ekhaya ukuze iqala iphumele ngaphandle abantu bayibona. Ungijabulisa kakhulu ukubona abantu bangakithi bajabulela umsebenzi wami. Igama lami ke nguNozula ngomhlongo isibongo. Ngizale khona endaweni yase-Welcome then. Phansi kwesigodi sakwagumede. Mhlawumbe uthini umlayezo wakho ongabheka kubantu mhlambe nakwabanye nje abaculi mhlambe nokuthi futhi abantu bakuthola kanjani mangabe befuna ukukubhuka? Mina ngiyatholakala lapha na enkundleni zokuxhumana igama uthi dwayini mapha. Hayi khuleka nsizwa. Okay. Ngiyathola lapha enkundleni zokuxhumana. Ku Facebook Nozula Mhlongo na ku WhatsApp inamba yakho is 0646654252. Ku TikTok lapha ngiyathola futhi Nozula Mhlongo. Bafowethu ngiyethemba bafowethu sajabula kakhulu kuba nawe kule TV yethu nathi sithe simsize eseyimida. Ake size la eJozini Welcome Hall sikwazi ukuthi ke sikhulume nezinsizwa zasencane agcina ngokushutha abantu abadumile kuphela but nezizwe esakhulu ezikhona endimeni. Sithake sishuthe nazo siveze kuma TV show wethu because adlala indima enkulu kakhulu ekutheni sikwazi ukuthi siveze umsebenzi wabo. Sabona kakhulu ukuthi isikhathi sakho sengathi sikufisela konke okuhle ku-industry nasemsebenzini nje owenzayo. Ake ngibonga kakhulu okhulumayo ugeza amadixa umfo wamabuza phansi eJozini umhlaba elingana kwela se-Welcome. Ngithokozile kakhulu ukuba kule ndawo le ngakithi e-Welcome nje ngizokulethela abantu bakithi into engihleze ngibelethela yona minyaka yonke. Cha ngithokozile kakhulu ukuthi ngibadlalele nje babone. Mfowethu ngibona ungena ngaphakathi estage abantu bayakujabulela. Ngabisho ukuthini le nto kwena mangabe ubona abantu bangakini bekujabulela ngalendlela abakujabulela ngakhona especially ngakini la usuke khuleka duma ukuthi umuntu mangabe ekhulele kuleyo ndawo abantu bakhona bakwazi ukuthi bemnike support. Mhlambe ngabe kuthini kwena mangabe ubona abantu bekujabulela abantu bangakini? Lokho mina kunginika ukuthi okusho ukuthi lento engiyenzayo akukona ukuthi nje ngihlangana nayo endleleni kuyacaca ukuthi kuyitalente kimi futhi ngiyathokoza kakhulu. Ngiyafisa ukubonga nje kubantu bakithi indlela abangisupporta ngakhona. Ngiyabonga kakhulu baqhubeke njalo nokungisupporta okusho ukuthi sesaya kude lapha siya khona khona. Awusiyabonga kakhulu. Mfowethu mhlawumbe inkulumo nje yokugcina sesiyivala interview yethu. Yini mhlawumbe ongayisho ebheke kubalandeli nakwabanye nje mhlawumbe abaculi? Into engingayisho ngathi kubafowethu ebaculayo esinabo indimeni abaqhubeke nokuyimisela lokho kuzokwenza ukuthi baqhubeke istep nestep kwamanye ama level njalo baze babone kungabi khona into ethi give up yabo ngaso sonke isikhathi nje uhleze uqhubekela phambili. Kungakuhle kakhulu lokho ke abafowethu bazobona nabo impumelelo ivela. Mfowethu siyabonga kakhulu isikhathi sakho sikufisela inhlanhla ngathi yonke into yakhe ngihamba kahle. Bafowethu njengoba sila kule event baningi abacula sokhuluma nabo kwakho nje qhubeka ubuke le video sokwazi sikuvezele bona benje ngoba banjalo. Mfowethu kohle ukusho ukuthi ngiyinkosi yamaskandi eJozini. Asaziwa mfethu sibawule kakhulu ngaleyo kodwa ke siyajabula ukuthi ukhona abaculi bangakithi eJozini abakhula abathandwa njengani mangabe bengena stage. Mfethu siyabonga kakhulu isikhathi sakho. Ngibonga kakhulu mfethu. Danke mfethu. Ngibingelele kubo bonke abantu umhlaba wonke jikelele la ukuyohamba khona kufike leliphimbo lami. Cha bafethu mina igama lami umpilo inzima isibongo kwakamyeni ndabuka khona la e-Welcome. Ngithanda nje ukubonga kakhulu kumfowethu ophambi kwami njengamanje sisazoqhubeka nokunye sisazokhuluma. Mfowethu ngale nje ukungena emlonyeni ngibona stage ungena abantu bekujabulela mhlambe le nto isho ukuthini kwena mangabe ubuka abantu bangakini bekujabulela ngalendlela? Empeleni ngabonga ngithini kubantu ngendlela ebanothando ngakhona ngomculo wami. Ngiyafisa ukuthi nanoma ngawubani onomcimbi noma ngathi unjani lo mcimbi angibize ngiyasabela la ngizwa mina. Noma ngasiphi isikhathi. Mfowethu sesabona stage kukhona isiphithiphithi ngesikhathi uperforma mhlawumbe abantu bazokwazi ukuthi beyibone ivideo sibona sekukhona isixakaxaka mhlawumbe kuthini ukuphola kwakho kuleyo nto leyo ngabe mhlawumbe bekwenzakala ngoba thina sibona sekucisha ingoma sekukhona nje lo phixixo stage mhlawumbe kuthini ukuphola kwakho kulokho? Laphana kusetshenziswe uphondo kakhulu ngoba kusho uphondo. Kusho uphondo lapha ngoba lo khona umunye umbhemi kade athuthi engadlalile kahle yabo futhi laba futhi sibabiza ngamakhita ngoma basibaphakemela umoya base kungcono bamoshe lento yalomuntu lo onganacala yabo into kanjalo nje. Mfowethu siyabonga kakhulu ukuthi sibe nawe la kule interview. Ngiyethemba ukuthi baningi abantu abazokubona namhlanje mhlawumbe abantu bakuthola kanjani enkundleni zokuxhumana abasuke befisa ukuxhumana nawe? Cha bafowethu ke ngenxa ukuthi ngisasemncane
emculweni nanoma ngawubani ukuthi unesandla angafaka lapha nalapha akwazi ukuthi ngikhuphuke ngoba ngendlela engenza ngayo umculo wami ngiyawuthanda kodwa isupport anginayo ukuthi khona mhlawumbe umuntu angangisiza ngiyayidabalisela nje yabo kodwa ke ngiyatholakala lapha ku YouTube channel wami impilo inzima nje bese lapha ku WhatsApp ke ngitholakala ku WhatsApp ezinye indawo ngatholakala kuzo mfowethu ngiyabonga bafisa bangakhulisa isikhathi sakho ngiyethemba ningi abantu abazokwazi ukuthi bebone le video bekubone njengompilo inzima belandele izingoma zakho la itholakala khona ngicabanga ziyatholakala lapha ke online bekwazi ukuthi bestream music wakho sabonga kakhulu nokusipha nje umculo omnandi stage abantu bekujabule ngale ndlela lokho kusho ukuthi ngempela abaculi ba kwi-local bayathuthuka lokho kwangempela sabonga kakhulu isikhathi sakho sabonga alright ukuthi ngibone ugilima lapha stage kunyakaza wonke umuntu mfowethu ungakazisho nje igama mfowethu wenza ngani hayi bafa ukho kusene ngenza ngakho bafo yona nje ingoma engenela kubantu bese bajabula ke mangabe ngidlala bafo yeah insizwa ubani hayi ukwanele namba bafo kwaLwandle odume ngelamkhuphule ndimeni uMaskandi bafo yeah mfowethu sibingelele sikwamukele kule show yethu ngiyethemba ukuthi abantu bazokujabulela ukubona la kule TV yethu insizwa ngabe ubani hey put ngiyaphila kuqala igama umxolisi umfoka Mathenjwa khona welcome yeah igqilaza ngani insizwa leyo ngoba siyabona ukuthi insizwa ingumculo kaMaskandi sike sabona futhi stage ukhombisa ukuthi nihamba ndawonye insizwa mhlawumbe idlala yaphi indima kumfethu njengoba ngumculo kaMaskandi sithe asenze okuhlukile kobe kwenzeka before isikhathi esiningi naza ama artist ningazi ukuthi avela kanjani emphakathini so mina ngiyingxenye noma ngidlala indima enkulu ekutheni nimazi okay njengoba uzwa nje ngivele ngomeni lapha ngibiza ngomphathi wakhe mina ohlanganisa yonke into ekuthenini umculo wakhe ugcine waziwa uphumile lokuzanini ezweni abantu bawubona mfowethu siyabonga kakhulu lokho kwenza usengathi ungakwenza nokwabanye siyabona imvulisi ithanda ukunetha la ngakithi endaweni ngakithi welcome but lokho okwenzayo into engajwayelekile siyabonga kakhulu sengathi nakwabanye abafowethu mangabe kuvuma amandla ungakwazi ukuthi ukwenze because akujwayelekile ukuthi kube khona into ethi ayifana le kube khona umuntu okwazi ukulula isandla komunye umuntu especially umuntu osuke ehlala ngakubo mfowethu uqhubeka phambili ne-interview yethu mhlambe ukuphi namhlanje mhlambe okubonile wakujabulela njoba bekade uperforma namhlanje la endaweni yangakini bafo engibonile ngase ngiyakujabulela yikhona ukuthi abantu bayangithanda bafo ukufika kwami lapha kungenze nami ngayibona ukuthi ngumuntu obalekile njengoba ngicula ngoba ukwethandwa abantu bafo kufanele kuqala emazweni kufanele kuqala endaweni yangakini bafo bonakala ukuthi abantu umculo wakho bayawujabulela yeah mfowethu lokuvala nje ungathini mhlambe kubalandeli bomculo engakusho kubalandeli bomculo bafo ukuthi bangeseke kakhulu bafo njengoba ngiqhubeka nje ngikhipha umsebenzi wami bangene zonke izitolo zomculo bangiphushe nami ukuze nami ngibone ukuthi umsebenzi wami engiphushayo uyapi.